Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы туғандар. Сіздерге бүгінгі 12 январ туғандар. Жұмаңыздар марек болсын. Жұма күнгі болып отырған Жалал-Абад шаарындағы мал базарда туғандар. Чыныгы мал базар ертеге болады. Бүгін жұма күні жұма мал базары болады туғандар. Біз барын тартып көрсөтүп беребиз. Мал, қой, жылқы базар. Сіздер туғандар біз менен болуп, бізді 50 миңдеп адамдар көріп, катталбастан көрдү туғандар. Катталып, лайк баспастан, катталып, лайк кнопкасын ушу өйдө караган бармакчаңыздарды басып коюңуздар аябастан туғандар. Біз болса баштадык анда. Жумаңыздар марек болсын. Козу кошкор. Козу канча сом берет буга? Буга ака 13 миңге алды, 500 сом берет, 13,5. Пайдасы кабы? 13 миң. Кочкор козу ака. Жалал арзан болду. Туғандар. Пайда берет аспака шонда 500 сом, а? 600 сом пайда берет. Туғандар, мына бүгін шондай 13.600 берет екен. Туғандар, жұма күні қой базар, мал базар аралаш болады туғандар. Жондықтан қойлардан сұра баштайды. Қойлар сенден мүкам? Қанша сомнан одас, ака? 16-дан чоңдары. 16-дан. Қанша тіш қозы оқшайды? Қозы 2-4-6. Бар 12-ден кем бар. 12-ден кем бар. Сұра отап, ака? Ең башталды базар. Ең башталды. Бұл алауға кімден оған? Сілерден бака? Қанша сом екен ашыл? А? Теге жақта дағын торпоқтар содас туғандар. Шулар содасы болды, ака? Шулар содасы болды. Қанша сомнан берді? 50 берді, 90. Қарағабы? 50 миң сом берді шул. Торпоқа туғандар. Екеуін 91 жарым қалды дедіңіз? Aldım. Aldınız mı siz 91 жарым ға? Ya onu ben çakmam eken, biliyorsun bak. Biliyorum siz yeter. Biliyorsun ben satayım. Bu erkek urgaç tuğan? Qancha so'm? Тартпайлы қалған ол. 30 миң сомға сатылып тұр туған. Ассаламу алейкум. Мұсылман бек туғандар. Бүгінгі число 11 январ 2024 жыл. Мен сіздерге қайырларым, мен ұлым Мұхаммад 6 айынан баштап ауырып келет. 1,5 жылдан бері ұшы башынан азағын тартып келетауыз. Сіздерден сұраныч, мүмкін болса ұшы баламдың Индияда алына тұрған лечениясына жардам қылып кетіңіздер, Алланың разышылығы үшін. Азыркы учурда баламдың башының içinde аппараты бар. Буга чейин башынан 3 жолу операция болгон. Азыр баламдын жашы 2 жашта, отура албайт, баса албайт, тура албайт. Сіздерден сұраныч, ушу баламдын лечениясына жардам кылып кетиңиздер. Алла разы болсун сіздерден. Мен дагы ушу баламдын эл катары өз алдынча басып ойноп кетишин каалайм. Буну эшикке алып чыгып жетелеп ойноткум келет. Мен дагы ушу баламдын басып кетишине себеп болуп, аз да болсо жардамыңыздарды бериңиздер, салымыңыздарды кошуп. Андагы реквизиттердин баары өзүмө караштуу. Аягы 97деги М-банк номери кымбат К деп чыгат. Анан ошол номерге единица каттары да салып койсоңуздар болот. Сбербанк номерибиз Шайырбек Х деп чыгат. Ал дагы өзүбүзгө тиешелүү номер. Койлор туғандар, лайктарды басып турабыз. Ака канча сомдон отасыз койлорду? Elhamdülillah. Optumga 13,5'dan sonra. Optumga 13,5'dan suradi, ha? Qancha tish aka? 2 tiş, 4 tiş, 6 tiş koyuyor. 2 tish, 4 tish, 6 8 tish. tişi, 2-3 öyle var kalgan normal. 6 tiş, 4 tiş koyuyor. Mına tuğanдар. Buna modağı. Ha, bul dağın ba? 13 jarımdan suradi, ha? Ha, bo'ldi aka. Boz koyuyor. Boz qo'ylar. Yaş koyuyor. Tishlerini aytdi tuğanlar, ko'rib turasizlar. Ukam qo'ylaringni aytaymi, qancha so'mdan? Tamdamaymiz. Ha, tamdamay qancha so'm? 16 ming so'mdan. Qancha tish uka? 4-6 tishlar aka. 4 tish, 6 tishlar. 16 mingdan, ha? Ha, yaxshi. Ha, sizda qanchadan bo'ldi? Satılmaydı da satılmaydı. Ha, satılmaymi? Ha, bo'ldi. Shunday tuğanlar, tartda sho'ng'a emas. Tekeler qa buradan. Qancha kimdan bu neyse? O aksakal. Qancha so'mdan tuğan bular? 5 ming, 13 ming. Noschi nuqta solib turgan. 17. Qancha tish bu? 6 tish.
Sırtı 15 lira. 15 tane. O narık şarkıdaki alıverip. Güzel. Yaxşı. Mına tuğanlar bu koyular. Qancha so'mdan uka qo'ylaring? Bilmadim aka kam bor. Onu qo'zi 10 ming. 10 mingdan ha. Qancha tish uka bular? 4 ishdan. 4 tishlar ha? 30-35 kilo et beradi ha. Zritellerga ne deysiz? Bir like bosib ko'rgila deysingmi? Urg'achi, yana balovilar qancha so'mdan aka? 100 ming. 100 ming ha? 100 ming ham bor. Qanchani tug'an? 4-balasi deydi tug'anlar. Erkek torpoqlar tug'anlar. Qancha so'mdan akam ular? Qancha so'mdan deydi brat? 25 kilo uzatdim onu. Urg'achi u? 25 ming qildat bermaydi ata. Ammo aka erkek uchun. Bunu bilmedim ama yesin. Ammo torpoqlar kimdan ekan? 40 mingdan da o'taq ha? Urg'achi o'xshaydi. Urg'achi torpoqlar tug'anlar bundan. 40 ming so'mdan deb jatat ekan. Like'larni bosib qatta olib turamiz, podpisatsiya qilib tug'anlar. Bu yoqda bo'lsa qo'chqorlar mana bunday. Qo'chqorlarda surab ketamiz. Aka qancha so'mdan o'tasiz bularda? Do'st 60 mingga yapalım. Bunani? Ha, bunani-chi? Bunu 35 Qancha tish bular ham? Ha, qo'zlar. Bunisi 60 ming, nargansa 35 ga berib beraman deydi tug'anlar. Turadimi? Ha, turaylik. Ha, paroda, qaysi paroda? Ha, bo'ldi. Dag'anda butelak bak ha. Ava qancha so'm qilib qo'ydi ava? Başka tartlaradigan bozorda deb Ava qancha so'm berib qo'ydingiz? 92,5 91 ga oldim dedingiz bir de. 91,5 olgan ekan. 92,5 berib turdi onlar. Ha. Ekoting erkek torpoqlar güzelim.